Yes, nizere ko mumeze neza gatanu kuri gatanu, aracyari umuhungu wanyu Jean Felix wagezeho imikino ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Wowe nshimira wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe uyikora nyamuna kugira ngo ibintu tubikure ku rwego tubyerekeze ku rundi rwego. Hano muhakurikirana amafilime agiye atandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye, iyobokamana, imyidagaduro muri rusange. Nta kintu wagira kuri iyi YouTube channel ngo ukibure kuri Rukara TV. Sasa rero ubu ngubu tugeze muri sport. Vinicius Junior agiye kugira umwami muri Real Madrid. Umukinnyi ukomoka muri Brazil ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso, Vinicius Junior agiye kugirwa umwami mu ikipe ya Real Madrid, yongera amasezerano azajya atuma ahabwa agatubutse. Ibyumweru bigera kuri bibiri birashize ikipe ya Real Madrid itangaje ko Vinicius agomba kuva kuri nimero 20 yambaraga ubundi akajya kuri nimero 7 yambaweho n'abakinnyi bakomeye barimo Cristiano Ronaldo, nawe afata nk'ikigirwamana cye. Izi mpinduka zitarangirana n'umwaka utaha w'imikino. Nk'uko yahawe nimero yubashywe, ni nako bigiye kugenda muri bijyanye n'amasezerano agiye gusinya, kuko niwe mukinnyi uzajya uhembwa amafaranga menshi muri Real Madrid. Nyuma y'uko Karim Benzema agiye, kubwo bisobanuye ugiye gusigara afashwe nk'umwami Vinicius Junior. Ku makuru dukesha ikinyamakuru cyo muri Espagne Mundo Deportivo, Vinicius yamaze gusinya amasezerano, akaba azamara imyaka 5. Ikipe yamushaka ubu yakwishyura miliyoni 1,000 z'amayero nk'uko biri muri ayo masezerano. Ubu amafaranga azajya ahembwa ntabwo yari yatangazwa, gusa ariko hejuru gato y'abandi bakinnyi naho bahembwaga amafaranga menshi muri Real Madrid, barimo Kroos, Modric n'umuzamu Courtois. Vinicius Junior agiye kugirwa umwami muri Real Madrid, ahembwa ifurumba by'amafaranga. Mu minsi iri imbere Vinicius niwe uraba uhembwa amafaranga menshi muri Real Madrid. Mwibutse rwose gukanda subscribe kugira ngo ibintu dukomeze tubikorere uzungu. Filimi, comedy, iyobokamana ndetse n'ibindi biganiro bigiye bigezweho, imyidagaduro, byose bikurikirane kuri Rukara TV.